August ninga inrin ni a bazar thlir tu te chibai ule nimin lama India ram thil thleng langsar ber chu Congress Party hruai tu Rahul Gandhi a thu boi chungchanga Supreme Court in thutluk na siam chu ani ome Gujarat Court in Rahul Gandhi a thiam lo chantira kumni chung lung intang tura achung thu an rel Rahul Gandhi ana khinlet na an ngai to du lo wanga Supreme Court a zual ko na chungchang an ngai to na Supreme Court chuan nimin khan Gujarat High Court in Rahul Gandhi a appeal na hi an ngai to ma chuan kumni chung lung intang tura an rem na chu kalpui ri lo turin a rela heti ni chuan Rahul Gandhi hi MP ani na an hli sakpo omzi om lo ni in Lok Sabha MP ani chunjom le ngal theidon ani ome chipchiar dawini han soidon te ang Rahul Gandhi an Modi namteru ruwa apu tia ko ta khin ani a Lok Sabha MP ani na hli sak hial khopa Gujarata Surat ko tin chung thuan rel nuwa Rahul hian he ko thutluk na hi khin le na chu Gujarat Sessions Court le High Court chuan an ngai tu dulova hemi wanghen Rahul hi MP ani na tangin chol tir ani a hemi chungchang a hian Rahul Gandhi chu Supreme Court a zual kovin he a zual ko na hi Supreme Court chuan nimin August nili sang ni le som ni pathum zirtop ni khan angai tu ta ni he thu boi ngai tu Supreme Court bench a hian Justice B.R. Gavai Justice P.S. Narasimha le Justice P.V. Sanjay Kumar te chuan rawan rela Gujarat Court chuan Rahul Gandhi hi remna pek thei sang ber kumni chung remna an pek chungchang a hian achan mu malan soitel lo ti in Surat Court ro rel na chumhan ri lo turin a rela a ber chu Surat Court in Rahul Gandhi an remna hi Rahul Gandhi an Gujarat High Court a akhin le na chungchang rel felani ma chuana taka man ri lo tur ti in a stay ti na ni a Rahul hi thiam lo chang convict alan reng tho ti na ni Supreme Court bench in heti anga ro rel na chan ber chu Rahul Gandhi a thil ti hi Indian Penal Code IPC section jali somkua pariat le jali somkua pakua manga rem thei ania hedan manga rem thei na sang ber chu kumni chung ta ni na ta nemo poisa choyamo apani inemo ania Gujarat Court in remna na ber manga Rahul an rema wang hian Representation of People's Act noya MP ani na hli sak ani pha ta a an remna hi ni khat po in kumni tling lo se Rahul Gandhi hi Lok Sabha MP ani na hli sak thei ani lawang Supreme Court chuan Surat Court thu pek hian hong ani lian le a Rahul Gandhi MP ani na hli sak ani satlia lawa ami mang nun thlengin na honga chumai ba ka chuan MP ata na ama thlang tu te thlengin na hong vekani atia heng thil te ngai tu chung hian court judge Rahul Gandhi chunga remna na berlek tu hian achan chiang takin a soilo wangin thiam lo achan tir na hi he thu boi khin le na chin felani ma chuan ataka ken kori lo ngai ani atitani hetianga court in thiam lo achan tir na stay ani ta ka hian court in thiam lo achan tir ruala MP ani na tanga chol tir ngal ani ang bok khan Rahul Gandhi hi Lok Sabha MP ani zui le ngal mai theidon ni in soyani a chuti lai chuan Gujarat High Court in Rahul an Surat Court thutluk na akhin na an ngai to fel chunga tan Supreme Court hian Rahul a thiam lo chantir na court thu pek hi stay ti ero kan thei hnil lo a thao me Rahul Gandhi hi kungsang ni le som pakua Lok Sabha in thlan khan Wayanad Lok Sabha constituency atangin thlan thlin ani a Kumin Mars Thla Khan MP ani na tangin ban ani a nimina Supreme Court in convict ani na stay ta ka hian Lok Sabha Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary chuan Lok Sabha Speaker Om Birla hungalin Rahul Gandhi chu MP ata na lalu le ngal turin na nge na Speaker chuan Supreme Court thurel copy mu ve photangai ti in nalo changani Lok Sabha Secretariat officer te chuan Supreme Court order hian don hunan zir chianganga hemi nu hian official in Rahul Gandhi chu Lok Sabha member ani thu cho an siam le dona heti la hian Lok Sabha Secretariat thok tu ten ma an lak le an chin fel hun chung hi engchenarei tur nge ti in ziana dana omlova ma se hun rei takani ero arin amlo thung kumin January thla khan Nationalist Congress Party NCP MP Mohammed Faisal chu Kerala High Court in kumsom chung tang turin a chung thu arela kota hian a chunga remna lek ko chu akhin let nuwa Mars Thla Khan MP ani na hi pek kir le ngal alo ni to a
Rahul Gandhi po hi Lok Sabha MP ani le ngal thuai arin omani kumsang ni le sompakua April ni sompathum khan Rahul Gandhi hian Karnataka state a Kolar khuwa in than campaign a thu sain ru te hian engatinge ming top in ang Modi ti an nei vek mai le atia hei hi Gujarat BJP hruai tu Minister Louis Purnes Modi chuan Rahul Gandhi hian Modi nam community te chu ru a puin anlaka thil sual lian takati ani ti in Surat Kota akhinga Surat Kot chuan kumin Mars ni som ni le pathum khan Rahul Gandhi chu kumni chung lungin tang turin a chung thu arela atu ka Rahul Gandhi hi Lok Sabha MP ani na li sakngal ani tani Congress leader Rahul Gandhi hian Shremani na kot thupek chu Sessions Court a khingletin Shremani na thupek po achungalek ko ri lo turin na ngen ngal boka Sessions Court chuan April ni som ni khan bel phal sakin achungaro rel na khin na po apom saka Mase ko tina Shremna ero astei du talawa Rahul Gandhi chu MP ani lo zui ta zela Gujarat High Court a azwal ko na po in omzia nei lo chunjom zelani Rahul Gandhi hi July ni songpanga khan Supreme Court a azwal ko le ta a ti chuan nimin khan Supreme Court chuan he thu boi chungchanga thupek ati chuak vele ta ni Supreme Court chuan Rahul Gandhi hi na taka khakin Modi mingpu te chungchanga thu soi chu tongkam moi lo takani ti in mi puizinga thu soi tu ten tongkam an man film khurangai ani anti bok Supreme Court in nimina thupek anti chua hi Congress chuan lom man ti thu soin Minaran in Supreme Court chu in ngana tla kan i zianem nge ani le ta antia mi puiro rel naram democracy a chuan dan pui hnoya thu diga ding chang zel turani antibok Gujarat High Court a Rahul Gandhi zual ko na chungchang an ngai to na High Court chuan trial court in Shremna an pek chu adika dan hnoya kalphung dik tak kal an ne wangin High Court in rol na tur om lo anti saka Rahul Gandhi chu India ram bilang sartak athu soipo zau taka put daran ye wangin ko taking tu Purnes Modi mai baka Modi nam zong zong minga ti hliawani antiboka Rahul Gandhi chuan Supreme Court a zual ko na chuan athu boi chu thu boi dang angani lo thu asoya athu soya wanga thinrim te chu mitlem te an ni lain Shremani nei ro chuan lawmaker ni tura ama thlang tu te thlenga na thlena wangin Shremna chu ti top turin na nge na July ni Saria High Court thurel chu kalpui ani chuan India dan pui hnoya mitinin thu soi tura zalenan nei arab bedonani atia India rama hian ranpa in Modi community anom lo ni in na soibok Manipur lam han hoile zoila nimin khan Manipur state cabinet chuan tun thani somni le pakhat hian assembly special session ko anrota he session a hian engthil nge rel ho tur di chu lapuan chian le turani thu Nimin Khan Manipur State Directorate of Information and Public Relations chuan thu chua an siamani heti la hen Kukizo Paul sang te chuan Nimin Khan thu chua siam ve ngalin Kukizo MLA te chu Manipur Assembly Session nei tura hian tuma telve lo turin nan nge na he an thu chua hian Kuki in P Manipur Kuki Students Organization Kuki Chiefs Association le Kuki Women Union hruai tu te chuan hming an ziaka he session a hian Kukizo MLA te an telani chuan mi puiten zo na an nei ani po in ami malin an chana nga yang antibok an thu chua chuan special assembly session lawm tura hian eng thu po rel se Kukizo mi puite chunga an thu rel hian omzia nei don lo ti an soibok ani bazari lo thira wangin kan lo me